isiltasune entzuten da honetan, isiltasune proiektu aurrera badoi ez da gehiago entzungo, ez? Segaitik, hemen alde batetik bestera, eukingo dugu kilometro bat pasatxo deukon biadukto bat. En toda esa obra va a haber que consumir mucha energía, que va a suponer emitir tanto CO2 como el que supuestamente se ahorraría por los coches y camiones que el TAF va a eliminar de las carreteras en 100 años. Ibazka, Nafarroako korridorea eta Ipar Euskal Herrikoa 400 kilometro urratu egiten duena, ezta? Zatitu egiten du lurraldea. Hoize da eraginik handiena. Optar por gastar en tren de alta velocidad significa ahorrar en sanidad, ahorrar en educación, en vivienda. Nosotros desde el Kartzen hicimos el cálculo con 9.000 millones de euros, o sea, todavía más bajo que los 10.000 que se plantean ahora, y nos daba que con ese dinero se podrían construir 99.530 viviendas. Nekazaritzarako lurrik onenak izaten dira azpiegiturek hartzen dituztenak. Eta honen kontura badira nekazaritzarako lurrik gabe gelditzen ari diren herriak. Es un derroche de energía, es un pozo sin fondo, porque luego hay que mantenerlo, no vale solo con construirlo, y no va a significar ni mejorar la calidad de vida de las grandes masas populares, ni desde luego solucionar nuestros problemas de movilidad en los cortos espacios, que son más del 90% de la movilidad que hacemos las personas en nuestro país. Lehengo zarrak, segiran, lehengo zarrak juten zinen, estazioa itxasondo sartuta, lehortan sartuta, ateatzen zinen ikasteetan, orduan zartzen zen, baina honekin ez. Hau da, aberatxantzako, hauntintzako, dijoan lantegi bat. Guk udaletxiak herritarrei galdetu bestek ez da bain. Eskubide hori besete daukiko bez. Heldu dira, egunokaz heldu da udaletxera zitazio bat ofiziala, juzgau batea deitzen, eta neu kasu honetan udalburua izan da prebarikazioa eta desobedientzia eta malbertazioa eta ez dakizelaka akusazioa egin. Batzuk bulegoetan erabaki dabena gainetik inpune dioskue eta ez tozkue izten gure iritzi emoten bez. No ha habido participación. Desde finales de los 80 el gobierno vasco lo tenía muy claro. Yo he participado en numerosos debates, pero siempre he tenido la sensación de que aquello no valía para nada, que ellos tenían la decisión tomada. C'est un instrument capitaliste pour restructurer l'Europe. Ce n'est pas pour nous un modèle de développement. Ce n'est pas pour nous de l'aménagement du territoire. Pour nous, c'est du déménagement du territoire. Et donc, c'est notre devoir de résister. La lucha contra el TAF es una lucha contra el resto de infraestructuras, contra los megapuertos, los aeropuertos, las autopistas, todas las redes de comunicación transeuropeas. Es una lucha contra el mundo de los dirigentes, contra una clase. Por lo tanto, hay que reconocer que es una lucha de clases. Argi daukagu, guk indar guztiak bilduko ditugula, proiektua geldiarazteko, eta behingoz eztabaida ireki dadin, benetan garraioaren inguruan dagoen arazoa konpontzeko eta horregatarako giza eta eztabaida sozial bat zabaltzeko. Abiadura handiko trenaren kontrako mugimendua herri honek urteetan gogoratuko duen erregisako ariketa bat, nun benetan aukerak daude hau gelditzeko, esate kontrakoa esan da ere, eta ematen ari gara edo pixkanaka gorpuzten ari gara etorkizuneko belaunaldiei horrelako inposaketen aurrean jarrera bat erakutsi aldala, jarrera bat hartu daitekela eta benetan gauzak aldatzeko herria baduela eta aukerak badituela.
Ni sinistuta nago ez dela ingo. Sinistuta nago besteak beste, aski arrazoi nire ustez baditu dalako, hau ez dela posible. Hau ez dela gizartearentzat egitea doan zerbait. Eta, bueno, sinisme horre laguntzen dit, arro egoteko ez nire ideietan edo nire pentsaketan, ez arro egoteko nire ingurutaz. Hey, 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 hey,